Darmo arate muang kamu male yen duwakang udah cening pianak papu aja kerja nejani adenyen pengidih bapu ne kapinang idewu tincapang pesan nyentuh melajahin ane madan darme arte muang kamane totonan cening ancan hidupe apa ang tekak cening mangisi apa kemawinan buka gitu nyen cening bagus entu sandang pesan nyen cening rumah sat totonan nyen titi pengancan risa jeruning urip ceninge apa ngeside nyen tegap kukuh nyet idewene lakaran ngisi manut tegenan raos bapune ane usan ning hento onyo mabuat nah totonan sandang usaha yang diu aleh ruruh tur maning pilih-pilihin yen cening nang aing base adang sapi nadi sejeruning pideket bapunit totonan yen cening sake wale ada ane abesik totonan sing dadi nyen lakar lempasin idewe tutu nyen cening Doramone anggon dasar nah sing ade lenan tuah kedarmanane totonan ane patut yen anggon cening pina kedaksine kerana ane keraos utama tuah nyen dijagati ning sing ade luwihan teken ane madan kepatutan totonan cening ane dadua sina luang nang lantur ne jani dadi pideket bapune jani do ane dadu raosang bapu busat marep tekenang cening
Ore dasar melah sinah pesawan sawireh totonan itu sekeluire ngani raosang bapu B utamu pesan yen subuh kapeside ban cening nincapang tur muntel buat pitekat kapenisan begitu cening. Hiasan hidupe mapi koleng retan ngelaliang dharma ori sejeroning cening maurip sinah nyen lakaran mulihen mulih apa karana buku akitu nyen sawireh adane buku idewa nyen sing sap teken ane madan dharma patut ditotonan cening Karamo arate dadi wisya mangarusak nah nejani cening kamu artene totonan yen sing beneh masih ban ngelaksanayang bisa masih totonan ane ngewardinen risa jeruning kenah idewene buku jani ning ngawe kapetengan subuh kesinah peteng pitune yen tuah ngeliput risa jeruning nganggo sariran idewene ngawe yang sop uring kandang wargi mawesane dewong sap tekenang ane madat nyamu braya mak miwah tekenang pisage utawi bebanyaran sautre berkadi tuk itunya cening bagus ngardi obah tuara nyikung oreh buku akitu sinah tu ngawinang ngulah laku nyan pari solahe sing jo bisa tepat sing jo bisa ngelah garis ngelah sepat siku-siku itu ya ninar gamayang bapu nih ure kadar mone keang sapi yen ke subuh dewi king sap tekenang ane madan darmu patut sinah anut teken raos bapune ane busan keseselang kaucapang tan rahayu dini digumine nyen tene tuak melat mikolihang duaning kedah telop tekeneng ane madan semara dudu ane nuro-nuro pangside nyan mape oleh liu tuktu nyan tene hento kerana parela luhung
ngelantur dadi bape mapi deket tekenang dewa. Arepe tekenang dewa cening aja. Makajang tu te keranone para leluhur kemimitan niragune tu kitunya cening. Ma pedano turutama ngelawat awang tu te keranane ide kemimitan leluhur iragune mapi deket sekeluiring tuturane madan ane utamu tuh walui angon cening wewayangan angon cening contoh angon cening gambaran cening ku pesamanan ning di gumi nah indik tate susilane ane ada di gumine ane madan melah dini di gumine dok itu cening aduh remane apa ngepuna nah gitu nyen rumasat angon mari sudah nyen sekancan mumu angkarane aneh aduh dini di gumini nah apang presiden buku sapu bersih pokoknya jak bersih itu nyen John bapune mapi tutur mantep tekenang cening aja jangan